ahimbazwe. Amen. Amen wa Bwana wa majeshi. Mukamanyira ushize. Amen. Ko turaje na gatanu kugeza niyi. Iyi gajesho mu. Musozi murayi. Siko basi. Siko. Zoga. Zoga no? Kamani. Muri mane. Nabwiye baceje ngo ubutumwa twari haraye. Ariko gatandatu ma. Saa 8 bararasabye. Ndi munda nguguru. Ariko twatekereza ko umwana kanya hari umukunga. Tukavuga ngo kama mbaya. Nimba ariko rembo data yatunganije mu ko turi musange. Kandi data tutarutaka. Tugende haijalishi. Nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Ubu nyine ibintu bigeze kure cyane. Ivuga butumwa tugomba kurishora iwacu. Ndabivuze ni hahandi kiba kiba. Vuga ngo nuko mutabikundanye. Ariko twekera zarashe. Tumaze kuhanira inshuro zitanu. Ejo twagezeyo muvuge ngo amen. Wakaba n'umuzi pastor agira umutwaro ukomeye kureza abandi bantu bose. Ejo bundi yarakuteranije igiterane cy'urubyiruko rw'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge. Buzuye kanisa burembere. Abikisha muri Imana yo kuba umuntu umwe gusa. Kuko ko twese data n'umwe kandi azotujana mu ijuru twese. Ntashuru ry'abamwe ngo uzosanga ijuru ry'abene wayo. Nurisangayo uzobahamagara nimbura umugabo uzobakorere declaration ubashana. Nta declaration mu ijuru ndakurahiye. Nutitwara neza uzosigara abandi bagane. Kandi tugerayo tutuzokudekara. Yo ni tangazo ko. Nta declaration Siko. Hari declaration. Habe n'abana ba. Bodekara. Hari bodekara. Nukwirwariza. Nukwirwariza gusa wenyine ugacura ubugingo. Ubugingo bukumva Imana. Ukazasha mu ijuru. Abakecuru Imana bagereza burishe ku bakecuru. Ariko mwebwe haracyari kare. Namwe mukaza mukabye. Muvuga ngo aho mwatahiye kare mwungutse. Muvuga ngo amen. Yebe mukomere Imana duha amashanyarazi. Leta duha amashanyarazi Imana bagire neza. Tuzadusengera leta y'u Rwanda igihe cyose duteranye. N'ingabo abantu atuzusengera iki gihugu tugisengere. Kubera ko kire bacumbike. Vuga ngo amen. Ejo muri pastor ngo dutegura igiterane icyo genda rwa Kabuga. Nazo mbibwira pastor. Sese baratubwira ngo bafite ifu wariko nta mboga. Mukamanyira. Ngo dufite ngo nisukari. Ngariko. Ati kandi bene wacu iyo hatarakita kiyo hafashwe. Turabwira ngo natwe cyabagabo b'Imana n'abakristo b'Imana dushumbye. Je tuzobura kanyama. Mwabonye ifu. Turabonye. Ifu kugifuka butumwa. Mukaza mfa kugishwa. Bigira imbaraga nyigira cyangwa moto nyinshi. Twagiye kugirisa umunsi w'anaza bavuze muri data. Niba baratubwira ngo bafite imboga ngo ariko ndafu. Twamba twikoreye 50. Kandi hari kera bigoye. Sese none bazambwira. Tuyishira muri Natarako. Ya kera uko kwima. Ifu ariko umutima wakura ngo tugura ifu 50. N'ibiro 50 z'umuceri. Na 50 z'isukari. Kandi twese twari batanga ba Emile na Angelique. Tuzorenza ibiro 4 kurya iminsi 3. Ariko ibindi tubisigira bera. Muse hari abantu bakeneye Imana ariko bafite ifu. Hari abandi bafite imboga ariko nta. Mwabona kurya mugashira imboga z'ubwoko bubiri ariko bari nta mboga kwe. Amariko nezerwa ugatagati. Sunese. Vuga ngo amen. Mugari Imana gutya. Ko nabwira ngo Yesu azogaruka. Sema. Kandi azogaruka tware abakristo. Icyo tangazo cyo musorimenye ntawuzongendera mu kwa hakundi n'abakristo. N'abantu bitwaye neza muri iki gihe bari mu gihe ariko utekereza ngo bari misi abandi batabahema. Utekereza ngo bihanganiye ibyo abandi batihanganiye. Nibazana ana wasenze imyaka ingahe? Ariko mwana Penina imyaka ingahe ana yasenze? Mugire Imana. Sema amen. Muzo mutekereza ko ntara abandi badamu bitwaye neza. Ariko igitenge cyagashwashwa cyo kubuza ubugingo bwe.
yoga ayo cyangwa super yoga fa yo kusubugingo ariko nudakumbura no kwamwishu uzokumbura n'abene wanyu beza mwataramanye ariko bagemeje tuzabona intwari zimana mwishuru zimwe zagendeye ikabera tuzabona amahinga wakoreye Imana amarembo n'ururwa izabwira batungo nk'abashumba twebwe igitangaza umuriro w'Imana tuzihangane tubone abashumba batubanjirije bene wacu nimbabwira Paulo bamwe arabasiga ariko abagabo bene wacu narivuze kibihe wakijijwe ese sinamushoje abwira Imana ngo Mana niwe bantaye Imana yamira ngo nanje kubera ko ngira imbaraga ntusubirayo izana igari arasinzira arataha kubera ko bene wabo bamusiye ngo kubera ko yakijijwe hari igihe nusenga ndagutangarisha nutangira gusenga uzobutanga intambara ndakuraho Imana yampamagaye nubona utangiye kuzuzwa gutyo uzobutanga intambara yemebisu kandi nubona turasenga uzongama neza uryame wisigure ariko nutangira gusenga hakika ya Mungu uzohura n'intambara musubize amen harakana ngari Mungu sababu kandi ngari naribize ngo uri Mungu sana ndawo tumuchomeke muvuga ngo amen haleluya haleluya amen Imana iyo utangiye gusenga gutyo nicyo gihe turane ejo nabyo abantu ngo umuntu agira intambara umuntu agira abanzi batanu umwanzi wa mbere ni wowe umwanzi wa mbere utugoye ni wowe nukuvuga ko jewe Alex niyo mwanzi wa Alex umugoye kuruta Satani n'abadayimoni umwanzi wa kabiri ni inshuti magara inshuti ya muri rirango muri umuhana niwo mwanzi wawe ushaka uzumuhungu nizoza umubone gutyo uza wiruka kera bwije gute nari kubwiye ngo umuntu w'inshuti ya muri umuhana burya niwo mwanzi wawe uruta Satani n'abadayimoni n'isi n'umubiri inshuti ya magara ariko bwira mugeze ngo mugabanye inshuti mubwire ngo ugire nkeya kari tugire inshuti nkeya zishoboye kuko inshuti yanje magara niwo mwanzi wanje wa mbere inshuti yawe magara muza muririmbana mukumva bikajyanye turuzi ko ari abana bombi sabaririmbyi bombi abakobwa banje ntabarimbyi bombi turuzi ko wawe uwo niwo mwanzi wawe niwo inshuti yawe nawe uri buryo bwawe niwo mwanzi wawe wa nyuma uruta Satani n'abadayimoni gusa ntukazumukomesha ngo agenda Yesu ariko uzumenye uburyo mwitwara kuko inshuti yawe magara Imana ibwira Amosi sema haleluya iza gusoza iramubwira ngo Amosi we ngo ufite iki aramubwira ngo ufite Timasi muzamuri bamwira kwe Amosi we ufite iki aramubwira ngo ufite Timasi haleluya mu Kinyarwanda bayita ngo ni inyemeza rukuta Timasi mu Kinyarwanda bayita inyemeza rukuta murayizi haleluya ni ya nifo abubatsi baza bakoresha iyo habubaka ku maso nakandu mu rubaho ariko bazabazana kandu kameze nk'akarahuri karimo nk'amazi nifo nifo kariko ni Gifaransa ya muzamura n'abubatsi mwara babona abubatsi bagira kandu ka nifo kabamwe amazi hagati iyo bagakuse ku rukuta amen amazi azazamuka cyangwa akamanuka bakavuga ngo iki gikuta gihengamye ahantu runaka reka njye mu bagabo niyo binyorohe muvuga ngo amen bagutsana neza ku magana oyo cyara nyine ariko nturyane wega muzamuri Imana ubwiza urugero ni kuku meze murabona kuku mfashe mikrofone iyi ni nifo urugero ni ukuvuga ko iyo umuntu asize ku rukuta gute aka kanivo ko hagati vuga ngo amen kaza kagaragaza ko iri dofari ritaresha nini takakubwira ngo ongera hagataka gakeya kugira ngo dofari rireshe nirindi yamazi yanifu ariyo nyemeza rukuta ariyo Timasi ikakwereka uburyo ikintu kigomba guhagarara neza kiresha kidahenga dufite Timasi ibyo uzokora bose n'ubwo uri wenyine uzubikora umutima ukubwire ngo nubwo mpambikora ariko Timasi Haba nukuzo uri hehe tuzohunga Timasi Imana sema haleluya aramubwira ngo
Amosi we ufite iki? Aramubwira ngo ufite Timasi. Sinabona nakasa. Timasi ima. Izi gutagitinga gutya uvuye mu wawe ugiye wabandi. Ikakwihora Timasi. Bazo ipita hiye kaza kutoka. Ni vimanuka. Bakunda ngo petit. Ibintu bitatu ntagomba kubera amaso. Icyambere ni umuhamagaro. Vuga ngo amen. Amen. Kirasoza ni hano. Bishi. Kabimara zose. Kose no bimaraga. Vuga ngo amen. Amen. Bwira mugeze ngo sikimana yaguhamagariye uzubikora gute? Mumbarze ikimana yaguhamagariye ikiri tugomba kubera amaso cyambere mu muhamagaro. Siko? Hari muri dore ngo muzirikane guhamagara kwayo. Ngo kubera kuko abubwenge bahamagara ngo sibe. Ngo n'imfura zahamagawe nazo ngo sinyishe. Ngo ahubwo Imana yatoranije abaso ngo kugira ngo koze so abanyembaraga. Kimuruzi nuvuga ngo amen. Amen. Twarahamagara. Murabizi ko twamagara. Ikintu ugomba kubera amaso cyambere gikomeye ni umuhamagaro Imana iguhamagara. Ukawinda nkuko urindi imbone y'ijoro ryawe. Ikintu cyakabe tugomba kubera amaso nibyo tuvuga. Vuga ngo haleluya. Ibyo tuvuga we tugomba kubera amaso. Sema haleluya. Abantu bakunze kuvuga ariko ntibamenye n'ibyo bavuze. Haleluya. Yusararirimbye aravuga ngo urimi ngo nakandu gatoya ngo nyamara amagambo yarwo ngo arakomeye kuruta amabuye. Ngo ndubugiye kuvuga ijambo rimwe ngo utekereze nimba udahutse. Ngo uvuge ku ncuro ya karindwi urisora. Ese ubundi umukecuru umwe w'intege nke apana subahanuga mu wiri wacu. Muvuga ngo amen. Yarakukubira nk'uko abadayimoni kubera yaraniwe kuvuga byaramunaniye. Mukecuru azagira ngo avuge akamavuga nabi gusa. Yamavuga ngo uriya mukobwa naka ngo ntazoshaka ko nkibagurura umuha. Abasimu abadayimoni turabarege basha abantu bene bose. Ntakuvuga n'umukunga wose. Ucecetse twe hamwe n'umukunga wose. Umukobwa aramusaba. Bati bamusabye arasabwa ariko ntazogenda. Barakoshanya. Nuko akoshanyisha ariko ntazogenda. Batanga isezerano yo gucungura. Umukobwa umunsi yerekanye guca abacunga. Vuga ngo amen. Aravuga ati nyiragica neza. Aragiye. Ubwo yerekanye. Ariko abantu umutendo ngo kuvuga kandi afite urimo kuvuga. Ese ko ari kunda kubera ko ushaka kuvuga ibyiza ariko gashobora kuvuga nabi. Kubera iki kwe? Kubera iki abantu biyo bari kurega kuvuga ibyiza ariko kandi bavuze n'ubundi ariko akavuga nabi. Yamavuga ngo nubwo umukobwa w'akayerekanye ngo nuko kwibanga ngo namwitegereze dada ngo uko mubonye ngo ari amaguru ibe ntaresha. Yabashije ntakepfa gusa kubera ko abuzukunda agira aravuga ngo reka vuga kanyuma ka final. Umukobwa agenda ariko yibushe ko bavuze ko amaguru ataresha ariko umukobwa we yabise neza ko amaguru niba kubwira ngo urumuruzi umutima we ukubwira neza kutari umuruzi uzorge kare uryame. Niba kubwira ngo umusambanye umuhana ariko umutima wawe ukabise neza kutari umusambanye uzotoha karutekera abana urgiye wiyorose upfunye nabari nta kibazo gihari urote neza wiziba ariko ndakubwira ko wabikoze ari byo uzoje kurira Imana zo kubwira bose. Kubera ko sema haleluya Satani yateje umuka wo kwica abantu mu bandi. None umuntu akanyisha muri mushiki wanjye hano haba moruge kandi moruge zabigenewe zihari. No kwirwa mutwara n'umurambo se urampema. No komera ko umuntu anyisha mu wundi imbe moruge zihari. Bagutwara yose imbaraga. Aho kugira ngo umuntu anyishe muri mwene data kugira ngo inyungu kiyo. Umuntu akunyishemo bikumariye. Ibyo tuvuga tugomba kubera amaso. Sema haleluya. Ijambo ryagatatu tugomba kubera amaso ubugingo nibwo buzabona Imana. Ubugingo mwabagore mubere maso buraheze. Nabwe abantu ejo bundi rukagaza aravuze bamworeshereje ibigori bene babonye byinshi iri hakurya mu gatanga. Arabara umugore amubwira ngo ndarihishe. Abwira umugore ngo rekaje gusenga iminsi yabasi Imana yumve nimba borihishe. Ngo agaruke. Umuko ngo aramubwira ngo muse ngo genda ubwira umugore ngo ibigori bisoro ngo ari kubugingo nibwo bagahunga ngo birinde kugonesha nabwo. Abwira umugore ngo mada mukecu ihangane zureke konesha ubugingo kuko ibigori byarangiye. Bwira mugezo ngo birinde konesha ubugingo nibwo busabona. Abantu bareke konesha ubugingo nibwo busabona Imana. Ariko umuntu yotwara Bibiliya yarangiza akayikomata nyine ikindi kintu mabanga. Kwari kwita umuntu agagara kuri masada akavuga Imana ariko itamubamo. Abantu batuzi twese ije uhagaza kubera kuri Alex uhagaza
n'abari bose abantu batuzi n'abantu babiri kwisi n'abanyantegenke n'Imana yaturema. Mwumvise abantu bakuzi wa usirimba hano n'abanyantegenke. Uzusirimba gutya akavuga ati gicera sirinza ariko mukandi kanya ni sifre. Ale abanyantegenke baratuzi timuruzi imisaba ngoza twandika ko bumva ese ko mugize turi kumwe uko abantu babazi mwebwe n'abakristo b'abanyantegenke apana abanyembaraga. Abanyantegenke azavuga atari ko mushumbwa nabeshi uriya nakasamutwe ariko sabanga bavuze abashumba barakoma muvuga ngo amen. Abanyantegenke kujya baratuzi abagabo b'abanyantegenke baza abagore b'abanyantegenke abagore b'abanyantegenke baza abagabo b'abanyantegenke nubwo yosirimba ariko asaba ngo arasirinza ngakuya kwihene ihene bazayizirikira ngaha ariko iterishiriza ngaha bacuranga ariko nyiri kiziri kwiziritsa hano igihe ashatse kwihamagarira aza kuruje ikiziriko ihene kaza hano. Haleluya! Niki kigomba gutuma tuba maso. Izamba rya mbere nuko isi dutuyemo iri mu murezi wacu ari we Satani. Tugomba kuba maso rero. Kabiri impamvu tugomba kuba maso. Sema haleluya. Nuko haleluya twabikishwe ibyasezeranijwe. Kubera ko twabikishwe ibyasezeranijwe tugomba kumera amaso. Mvuga ngo amen. Haleluya. 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 Ingaruka zo kutaba maso. Urugero n'umugabo bita Samusoni yari umunyambaraga kandi zikomeye ariko kubera ko atabaye maso atitwaye neza mu gihe cye Delila amutora amaso kubera ko atitwaye neza. Ingaruka zo kutaba maso. Vuga ngo amen. Abraham yarasinziriye agira ingaruka zo kubera kutaba maso. Reka nkubwire nutaba maso hari ingaruka zigutegereje. Nutaba maso ngutegereze ikimana yagusezeranye. Rimwe na rimwe njya bizira kibwira ko ndi mu murongo kaza kure y'amaso y'Imana ngasayisha kiyanduza ariko wenda tori umugongo ahora ari maso kuganye kugira bagarusi besaye urukundo n'imbabazi kugira bagarusi besaye urukundo n'imbabazi. Sema haleluya. Ibintu bitatu bizagufasha mu buzima bwo kugira ngo uhagarare mu mwanya wawe neza no kuba maso mu gihe cyawe utegereje umwami Yesu. Ikintu cya mbere vuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Nuguhagarara mu byanditswe byera. Nuko mu buzima bwo guhagarara mu byanditswe byera. Petero yaranditse aravuga ngo dufite ijambo ry'ahantu agasiko ngo iryo jambo ngo rosayandi magambo yose gukomera. Bibiri ravuga ngo muzamugize neza ari murikitaho ngo kubera ko ngo nitabaza neza ari murikira hatu z'umwishima ngo rigakeshizo. Ijambo ry'Imana rizari dufasha haleluya kwani majaribu inahimiza musafiri mwene. Vuga ngo haleluya. Yene mwite ku ijambo ry'Imana rizagufasha muri ubuzima n'ubundi buzima buzaza. Ijambo rya kabiri rizagufasha nuko mu buzima bwo gusenga Imana. Icyaga tatu sema haleluya. Uko gusenga n'ubuzima bw'abakristo. Yego. Ikindi nukumenya ubushake bw'Imana. Icyaga tatu nugushyura ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Buriya abantu bafite ibyifuzo byo bakeneye bazamura ibiganza bafite ibyo bakeneye bahabasengera kure n'Imana ibagirire neza. Jewe ndimo